السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله همه شما را خوشبخت و سعادتمند گرداند و نگهبانی همگی شما باشد و جنت فردوس را مسکن و قرارگاه من و شما گرداند. اللهم آمین. پروردگارا این جمع آمد ما را مورد رحمت خودت قرار ده و ما را در حال از اینجا پراکنده ساز که از گناهان پاک شده باشیم و کسانی را که در بین ما هستند و از جمله ما هستند و یا با ما هستند بدبخت و محروم نگردان. شما را با این سخن نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بشارت می دهم. هر گروهی که در خانه از خانه های الله جمع شوند و قرآن تلاوت کنند و آن را به یکدیگر آمیزانند، رحمت الهی بر آنها سایه می افکند و فرشتگان گرداگرد آنها را فرا می گیرند و آرامش بر آنها فرود می آید و الله در میان کسانی که با او هستند آنها را یاد می کند. چه فضیلت بالاتر از این است؟ در این دقیقه هایی که ما یک جایه در خانه از خانه های الله سپری کرده ایستاده ایم، در این لحظه ها رحمت الهی بر ما سایه می افکند و فرشتگان گرداگرد ما را فرا می گیرند و آرامش بر ما فرود می آید و بالاتر و بهتر از همه اینها الله ما را در میان کسانی که با او سبحانه و تعالی هستند یاد می کند. از الله می خواهم که ما را از این اجر و پاداش محروم نگرداند. به شما برای حضورتان تشکر می گویم و از اداره امور اسلامی به خاطر دعوت کردنشان منت دارم. این انجمن راشد ابن محمد انجمن مبارک است. الله تبارک و تعالی او را رحمت کند و او را در بهشت پهنایش ساکن گرداند و او پدر و مادرش و ما و شما را مورد مغفرت خویش قرار دهد. برادران شما قرار دادند که موضوع صحبت امشب ما که از الله تبارک و تعالی می خواهم آن را برای همگی ما مبارک گرداند، شرح و بیان و رزق شما و آنچه به شما وعده داده می شود در آسمان است باشد. پیش از آن که موضوع را برایتان شرح دهم، دوست دارم که پیام را از قلبم به شما رسانیده باشم. می گویم من همه شما را به خاطر الله سبحانه و تعالی دوست می دارم و بر هر یک مسلمان واجب است که با برادران مسلمان خود همین گونه باشد، زیرا که الله تبارک و تعالی می فرماید دوست شما الله و رسول او و کسانی اند که ایمان آوردند. مؤمنان کسانی اند که بعضیشان دوست بعضی دیگرند و بعضیشان بعضی دیگرشان را دوست می دارند. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند مؤمنان در دوستی، مهربانی و همکاری با یکدیگر مثل یک جسد هستند که اگر یک عضو آن به درد آید، دیگر عضوها نیز به درد و رنج و بیخوابی به آن همدرد می شوند. در دوستیشان یعنی در محبتشان با یکدیگر، این محبت است که الله تبارک و تعالی در قلب مؤمنان قرار داده است و در میان دلهایشان الفت افکند. اگر تو همه آنچه را که در زمین است یک جا خرج میکردی، میان دلهایشان الفت افکنده نمیتوانستی، اما الله در میان آنها الفت افکند. از الله میخواهم که این محبت را خاص برای خودش و دائمی گرداند و رزق شما و آنچه به شما وعده داده می شود در آسمان است. پس قسم به پروردگار آسمان و زمین که این خبر مانند آن که شما سخن می گویید راست است. روایت می کنند که بادیه‌نشین شنید که کسی این آیت را تلاوت می کرد و رزق شما و آنچه به شما وعده داده می شود در آسمان است. پس گفت دلم آرام گرفت. سپس این سخن الله تبارک و تعالی را شنید. پس قسم به پروردگار آسمان و زمین که این خبر مانند آن که شما سخن میگویید راست است. گفت چه چیزی الله را به غضب آورد تا اینکه قسم خورد؟ سبحانه و تعالی. الله قسم خورده است که این حق است، یعنی رزق شما و آنچه به شما وعده داده می شود در آسمان است و این حق است و برای تأیید سخنش به ذات جلیلش قسم خورده است. پس قسم به پروردگار آسمان و زمین که این خبر مانند آن که شما سخن میگویید راست است. الله تبارک و تعالی در کتابش میفرماید ای مردم، پروردگار خود را عبادت کنید، آنی که شما و کسانی پیش از شما را آفرید، شاید که پرهیزگار شوید. آن خدایی که زمین را برای شما فرش ساخت و آسمان را سقف و از آسمان آب فرود آورد، پس به واسطه همان آب
анвои меваҳоро ҳамчун рӯзӣ барои шумо берун овард. аллоҳ субҳанаҳу ва таъала бо фазлу карами хеш бар мо миннат мениҳад. субҳанаҳу ва таъала ва ҳар неъмате ки шумо доред аз ҷониби Аллоҳ аст. ва агар неъматҳои Аллоҳро бишморед, онҳоро шуморида наметавонед. неъматҳои бузург, анбӯҳ, чизҳое ки мебинем, чизҳое ки мешунавем, чизҳое ки тавассути он мешунавем ва чизҳое ки онҳоро эҳсос намекунем ва дарк намекунем, дар ҳоле ки неъматҳои бузурге ҳастанд. чизҳое ки медонем ва чизҳое ки намедонем, ҳамааш аз ҷониби Аллоҳи ягона ва раззоқ аст. субҳанаҳу ва таъала. пас ҳеҷ ризқдиҳандае ба ҷуз Аллоҳ нест ва ҳеҷ атокунандае ба ҷуз Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала нест. аллоҳ кафолат додааст ки ба тамоми махлуқоташ ризқ медиҳад, ба ҳамагиашон. нобуд бод инсон чӣ қадар носипос аст. андеша намекунад ки Аллоҳ ӯро аз чӣ офарид. аз нутфае ӯро офариду муқаддар кард. пас роҳи баромадро бар вай осон намуд. сипас ӯро бимиронид ва дар гӯр кард. боз ҳар гоҳ хоҳад ӯро зинда месозад. ҳаргиз чунин мабод. он чиро ки ба ӯ фармуд ба амал наовард. пас одамӣ бояд ки ба таоми худ назар кунад, ба он ки мо обро рехтем рехтане, пас заминро шикофтем шикофтане. пас дар он замин рӯёнидем донаро ва ангуру сабзавотро ва зайтуну дарахтони хурморо ва боғҳои пурдарахтро ва меваву алафро барои манфиати шумо ва чаҳорпоёни шумо. ҳамаи инҳо аз ҷониби Аллоҳ аст ва ин фақат намунае аз неъматҳои зиёди ӯст ки Аллоҳ ба василаи онҳо бар мо миннат мениҳад. Аллоҳи таборак ва таоло мефармояд: оё он чиро ки мекоред дидаед? оё шумо онро мерӯёнед ё мо рӯёнандаем? агар хоҳем он зироатро гиёҳе дарҳам шикаста бигардонем, то ба тааҷҷуб монед ва гӯед: ба дурустӣ ки мо қарздор шудем, балки мо маҳруммондагонем. оё он оберо ки менӯшед дидаед? оё шумо онро аз абр фуруд овардаед ё мо фурудорандагонем? агар хоҳем онро шӯр бигардонем, пас чаро шукр намегӯед? оё он оташро ки меафрӯзед дидаед? оё шумо дарахти онро офаридед ё мо офаринандаем? мо он дарахтро панде ва барои мусофирон манфиате сохтем. пас парвардигори бузурги худро ба покӣ ёд кун. пок аст парвардигори бузурги ман. ана ин парвардигор аст. ва аз ҷумлаи амалҳои парвардигор ин аст ки ӯ бисёр ризқдиҳанда аст, бисёр бахшанда аст, атокунанда аст, зиндакунанда аст, миронанда аст. ӯ таоло атои бузурге мекунад. субҳанаҳу ва таъала. пас банда бояд имон дошта бошад ки ӯ субҳанаҳу ва таъала раззоқ аст ва ҳеҷ ризқдиҳандае ба ҷуз Аллоҳ нест. кист он ки агар Аллоҳ ризқи худро гирад, ба шумо ризқу рӯзӣ диҳад? кист ки агар Аллоҳ ризқи шуморо гирад, ба шумо ризқу рӯзӣ диҳад? ҳеҷ ризқдиҳандае ба ҷуз Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала нест. Аллоҳи таборак ва таоло гоҳе ба василаи асбоб ва гоҳе бе ягон восита ва асбоби ризқ медиҳад. ҳар гоҳ Закариё дар масҷид ба назди Марьям дохил мешуд, назди ӯ ризқу рӯзиро медид бе ягон сабаб. пас мегуфт: эй Марьям, инҳо туро аз куҷо аст? ӯ мегуфт: ин аз ҷониби Аллоҳ аст. ба дурустӣ ки Аллоҳ ҳар киро мехоҳад беҳисоб рӯзӣ медиҳад. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ҳам ба василаи асбоб ризқ медиҳад ва ҳам бе ягон василаю асбоби ризқ медиҳад. ҳеҷ ризқдиҳандае ба ҷуз Аллоҳ нест. ҳангоми банда инро донист ки сабру шикебоӣ ризқу рӯзии туро кам намекунад ва шитобзадагӣ ва ранҷу машаққат рӯзиятро зиёд намекунад. он чизе ки рӯзии ман бошад, аз дасти ман намеравад. агар ҳатто дар қаъри баҳрҳо бошанд.
سوگند به اللهی که هیچ معبودی برحق بجز او نیست، ما باید به این چیز ایمان بیاریم و به آن عقیده جازم داشته باشیم. به الله قسم که برای رزقمان نمی ترسیم و با این کار اهمیت نمی دهیم. هم غم، فکر و اندیشه و عمل بسیاری از مردم دریافت رزق و روزی شده است، در حالی که رزقشان کفالت داده شده است و نوشته شده است. الله ما را برای این نآفریده است که همیشه در پی دریافت رزق و روزی باشیم، بلکه رزق ما را به ما کفالت داده است و هیچ جنبنده در زمین نیست مگر آن که روزی او بر الله است. رزق ما را به ما کفالت داده است. ما را نآفریده که همیشه به دنبال رزق و روزی باشیم، بلکه او سبحانه و تعالی ما را رزق و روزی می دهد و به ما عطا می کند، اما او ما را آفریده است تا او را عبادت کنیم. و من جن و انس را نآفریدم مگر برای آن که مرا عبادت کنند. از آنها هیچ رزق نمی خواهم و نمی خواهم که مرا طعام دهند، به درستی که الله همان روزی دهنده، خداوند توانای متین است. پس آن کسی که چیزی را می جوید که برایش کفالت داده شده است و برای چیزی تلاش می کند که برایش کفالت داده شده است که آن رزق می باشد و چیزی را ضایع می کند که از او طلب کرده شده است که آن عبادت است، هیچ شک نیست که فرستاده شده راه گم زده است. او حقیقتی امری را که به خاطر آن الله او را به وجود آورده است درک نکرده است، بلکه بعضی از مردم به خاطر به دست آوردن رزقی که برایشان کفالت داده است به الله کفر می‌ورزند و او را نافرمانی می‌کنند، در حالی که الله آنها را به هدف عبادت آفریده است، نه به هدف دریافت رزق و روزی. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: همان روح قدوس یعنی جبرائیل بر سویدای قلبم یعنی در مرکز قلبم تلقین کرد. همان روح قدوس بر مرکز قلبم تلقین کرد که هیچ کسی هرگز نمی میرد تا اینکه رزق و روزی خود را به طور کامل خورد. آیا این سخن شما را آرام نمی کند؟ می فرمایند پس در طلب روزی نیکوجوی باش، یعنی در طلب رزق و روزی پرهیزگاری پیشه کن. هیچ کسی هرگز نمی میرد، نه من و نه شما و نه دیگران هرگز نمی میریم تا اینکه رزق و روزی خود را به طور کامل خوریم. پس در طلب روزی نیکوجوی باشید. بلکه در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است: اگر یکی از شما چگونه ای که از مرگ می‌گریزد، از رزق و روزیش نیز همین طور گریزد، باز هم روزیش به او میرسد چگونه ای که مرگ به او میرسد. حتی که اگر از رزق و روزیت گریزی، باز هم آن به تو خواهد رسید، زیرا که الله سبحانه و تعالی آن را برایت نوشته است. وقتی الله چیزی را در تقدیر نوشته باشد، چه کسی آن را رد کرده میتواند؟ چه کسی میتواند امر الله سبحانه و تعالی را رد کند؟ اکثریت ما این چیز را شنیده ایم و از یاد کرده ایم. حدیث ابن مسعود است. الله از او راضی باشد. میگوید صادق مصدوق را شنیدم یا او ما را حدیث گفت. اهل علم درباره صادق المصدوق میگویند که زیرا که او درباره امر غیبی سخن میگوید و راوی به این وسیله میخواهد مردم را آگاه کند که آن خبری که به آنها میرساند از طرف صادق مصدوق است، یعنی در آن چیزی که میگوید صادق است و در آن چیزی که به سوی او وحی میشود مصدوق است. صلی الله علیه و سلم. آفرینش هر کدام از شما این گونه است که 40 روز در شکم مادرش خواهد بود. سپس در همانجا به همان مدت به صورت خونی بسته در می آید. سپس در همانجا به همان مدتی به شکل گوشتباره تبدیل می شود. سپس الله فرشته ای را به سویش مأمور می فرستد. سپس در او روح می دمد و به نوشتن 4 چیز دستور داده می شود: نوشتن اجلش، عملش، رزقش و این که سرانجام بدبخت یا خوشبخت خواهد بود نوشته شده است. رزق تو نوشته شده است هنگامی که تو در شکم مادرت بودی، بلکه قبل از آنی که تو در شکم مادرت بودی. همانا الله در صحیحین آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: همانا الله 50,000 سال پیش از آن که آسمان ها و زمین را بیافرید تقدیر مخلوقات را نوشته است. مقادیر الخلائق
тақдири ҳамаи махлуқот пеш аз офарида шуданашон ва пеш аз офарида шудани осмонҳо ва замин 50,000 сол пеш навишта шудааст. пас аз чӣ хавотир ҳастӣ? барои чӣ бар ризқу рӯзият метарсӣ? ризқу рӯзият кафолат дода шудааст ва навишта шудааст ва маҳфуз аст. савган ба он зоте ки маъбуди барҳаққе ба ҷуз ӯ нест, дар ризқи ту дирҳаме афзуда намешавад ва дирҳаме аз он кам карда намешавад. ҳеҷ гоҳ. ҳамааш меояд. аммо ҳамон замон меояд ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала мехоҳад. ин масъала ба заковат, ба ҳунар, ба найранг, ба дурӯғ, ба ришва ва салиқа вобаста нест. Не. ба ин чизҳо вобаста нест. касе ки дуздӣ мекунад, ҳамон чизеро мегирад, ки барояш навишта шуда буд. агар дуздӣ намекард, боз ҳам меомад. касе ки ришва мегирад, ҳамон чизеро мегирад, ки барояш навишта шуда буд. агар ришва намегирифт, боз ҳам ҳамон ризқаш меомад. касе ки фиребкорӣ мекунад, ҳамон чизеро мегирад, ки барояш навишта шуда буд. агар фиребкорӣ намекард, боз ҳам ҳамон ризқаш меомад. аз Али ибни Абу Толиб разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки ба наздаш гадое омад. али ба он гадо гуфт, ки мунтазир шав. мегӯяд, ба ёд доштам, ки чанд дирҳаме доштам. ба фикрам 4 дирҳам ё 7 дирҳам буд, аммо намедонистам, ки дар куҷо монда будам. пас ба ҷустуҷӯи он дирҳамҳо шурӯъ кардам. каме дер шуд ва ҳазрати Али дирҳамҳоро мекофт. он гадо бесабрӣ кард ва дар ин ҳангом ногоҳ чашмаш ба аспи ҳазрати Али афтод. лаҷоми аспро дуздид. лаҷомро гирифта гурехта рафт. ҳазрати Али дирҳамро ёфт ва барои додани он дирҳамҳо берун баромад. аммо он мард аллакай рафта буд. ходимаш ба назди Али омада гуфт, ки касе лаҷоми аспашро дуздидааст. ҳазрати Али гуфт, ки ин дирҳамҳоро гир ва ба он лаҷоме хар. ходим ба бозор рафт ва дар он ҷо лаҷоми ҳазрати Алиро дид, ки дар фурӯш гузошта шудааст. пас он ҷо рафта гуфт, ки ин чанд пул аст? ба фалон нарх. пас он дирҳамеро, ки Али ба ӯ дода буд, ба фурӯшанда доду лаҷомро гирифта ба назди Али разияллоҳу анҳу омад. вақте баргашт, гуфт, ки лаҷоме ёфтам, ки фурӯхта шуда истода буд. Али гуфт, ки шояд ин ҳамон лаҷоме бошад, ки дуздида шуда бошад. ба ман нишон деҳ. пас ходим лаҷомро нишон дод. гуфт, ӯ дар гирифтани ризқаш саросема шуд. агар каме сабр мекард, онро ба шакли ҳалол мегирифт. аммо ӯ дар гирифтани ризқаш саросема шуда, онро дар шакли ҳаром гирифт. савган бар Аллоҳе, ки маъбуди барҳаққе ҷуз ӯ нест. он чизе, ки Аллоҳ барояд навиштааст, хоҳӣ гирифт, агарчанде ки он дар даҳони шер бошад. ва он чизе, ки Аллоҳ барояд нанавиштааст, ба он нахоҳӣ расид, агарчанде барои дастонат гузоранд. ҳаргиз. ҳар касе, ки ба қазо ва ба он чизҳое, ки дар тақдир навишта шудааст, имон дошта бошад, умури дунё барояш душвор намешавад. агар чизе аз молашро аз даст диҳад, мегӯяд, он барои ман навишта шуда буд. алҳамдулиллаҳ. барояш осон мешавад, хурсанд мешавад. ҳатто агар чизе аз молаш дуздида шавад, мегӯяд, он барои ман навишта нашуда буд. агар молеро ба даст орад, мегӯяд, ин барои ман навишта шуда буд. ҳеҷ гоҳ дунё ба қалби ӯ дохил намешавад. агар дунё ба сӯяш ояд, ба дасташ меояд, ва агар моли дунё хориҷ шавад, аз дасташ меравад ва ҳеҷ гоҳ ба дохили қалбаш намешавад. барои чӣ? зеро ки вай имон дорад, ки ризқҳо навишта шудааст ва муқаддар шудааст. дар ҳоле ки ӯ дар шиками модараш будааст, ҳамаи ризқаш навишта шудааст. заррае намеафзояд ва заррае кам намегардад. зеро ки он аз ҷониби Аллоҳи таборак ва таоло муқаддар ва мактуб гаштааст. дасти Аллоҳ пур аст ва ӯ субҳанаҳу ва таъала атои бузурге мекунад. зеро ки ӯ ҳамон гунае, ки гуфтем, раззоқ аст. дар ҳадиси қудсие, ки Абу Зар ривоят кардааст, Аллоҳ мефармояд: эй бандагонам,
ҳамаи шумо гурусна ҳастед, магар ин ки ман касеро таом диҳам, пас аз ман талаби таом кунед, то ба шумо таом диҳам. Эй бандагонам, шумо урён ҳастед, магар ин ки ман касеро либос диҳам, пас аз ман талаби либос кунед, то ба шумо либос диҳам. Сипас баъди он мефармояд: эй бандагонам, агар аввалини шумо ва охирини шумо ва ҳамаи инсҳо ва ҷинҳо дар як макон бо ҳам аз ман талаб кунанд ва хостаи ҳамаи онҳоро бароварда кунам, чизе аз он чи назди ман аст кам намешавад, магар монанди кам шудани оби баҳре ки михяте дохили он шавад. Михят яъне сӯзан аст. сӯзани калонест ки бо он чизеро медӯзанд. агар онро дар баҳр дохил кунӣ ва сипас берун барорӣ, чӣ қадар оби баҳрро кам мекунад? мегӯяд, агар ин сӯзан оби баҳрро кам кунад, аз он чизе ки ба шумо ато мекунам, ҳамон андоза аз он чи назди ман аст кам намекунад. пас мо бояд ба Аллоҳи таборак ва таоло бовар кунем ва бояд донем ки он чизе ки назди Аллоҳ аст, бо дуо ва умед ва ибодат ва некнафсӣ гирифта мешавад. ҳаким ибни ҳизом аз Зуҳрӣ раҳимаҳуллоҳ ва ӯ аз Урва ибни Зубайр, аз Саид ибни Мусайиб, аз Ҳаким ибни Ҳизом ривоят аст. Ҳаким ибни Ҳизом аммабачаи модари муъминон Хадиҷа разияллоҳу анҳо аст. ӯ касест ки 60 соли ҳаёти худро дар ҷоҳилият ва 60 соли дигари ҳаёташро дар ислом зиндагӣ кардааст. ӯ саховатманд буд. рӯзе аз Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар бораи амалҳои хайре ки дар замони ҷоҳилият карда буд пурсон шуд. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба ӯ фармуданд: ҳар кори хайре ки дар гузашта анҷом додӣ маҳфуз аст. яъне ҳар кори хайре ки дар замони ҷоҳилият анҷом додӣ дар номаи аъмолат сабт шудааст. Ҳаким ибни Ҳизом мегӯяд: аз Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам чизе хостам, ба ман ато кард. бори дуюм дархост кардам, ато кард. бори сеюм дархост кардам, боз ато кард. он гоҳ фармуд: эй Ҳаким ибни Ҳизом, ин моли дунё дилчаспу ширин аст. ҳар кас онро саховатмандона ва бетамаъ дарёфт кунад, барояш бо баракот хоҳад буд. ва ҳар касе ки бо исрор аз рӯи ҳирсу тамаъ онро ба даст орад, барояш баракате нахоҳад дошт. чунин шахсе монанди касе хоҳад буд ки мехӯрад, аммо сер намешавад ва дасти боло, яъне бахшанда, аз дасти поён, яъне гиранда беҳтар аст. ин номае буд ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба Ҳаким ибни Ҳизом фиристод. дар ин ҳангом Ҳаким ибни Ҳизом гуфт: савганд ба он зоте ки туро ба ҳақ мабъус кардааст, пас аз ин то зинда ҳастам, аз ҳеҷ кас чизе талаб нахоҳам кард. аз ҳеҷ кас чизе талаб нахоҳам кард. ҳаргиз аз касе чизе талаб нахоҳам кард. Урва ибни Зубайр ва Саид ибни Мусайиб ки ривояткунандаи ин ҳадис ҳастанд мегӯянд: замоне ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам вафот карданд ва ҳазрати Абу Бакр разияллоҳу анҳу халифа гардиданд, Ҳаким разияллоҳу анҳуро даъват мекунанд ва барояш аз байтулмол ҳаққашро медиҳанд, намепазирад. вақте ки замони ҳазрати Умар разияллоҳу анҳу омад, чизеро напазируфт. ҳар касе ки худро аз мардум бениёз кунад, Аллоҳ ӯро ғаниву бениёз мегардонад. ман бидуни мол аз тамоми мардум бениёз ҳастам. бениёзӣ ба ин маъност ки вобастаи чизе набошӣ ва доштани чизе ба маънои бениёзӣ нест. ҳатто ҳазрати Умар разияллоҳу анҳу Ҳаким ибни Ҳизомро дар назди мардум шоҳид гирифт ки ба Ҳаким ибни Ҳизом аз байтулмоли мусалмонон ҳаққашро додам, аммо ӯ ибо варзиду қабул накард. Урва ва Саид мегӯянд: ӯ дар ҳамон ҳолат боқӣ монд то ин ки вафот кард. Аллоҳ аз ҳамаи эшон розӣ бошад. агар ризқи мо навишта шуда бошад ва умри мо муайян шуда бошад, чӣ гунае ки гуфтем, пас инсон бояд дар талаби ризқу рӯзӣ парҳезгориро пеша кунад.
аз Аллоҳ тақво кунад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд: ҳамоно дунё барои 4 нафар аст. ҳамаи дунё барои 4 нафар аст. шояд ту ҳам аз ҷумлаи онҳо бошӣ. ҳоло намедонем, ки инҳо хубанд ё бад. диққат кунед. мегӯянд, ҳамоно дунё барои 4 нафар аст. бандае ки Аллоҳ таоло барояш сарват ва илм додааст ва ӯ дар ин бора тақвои илоҳиро пеша месозад ва ба ин восита робитаи хешовандиашро ҳифз мекунад ва медонад, ки Аллоҳ дар он ҳаққе дорад. ин аввалӣ буд. ва марде ки Аллоҳ барояш илму дониш додааст, аммо сарвате ба ӯ надодааст. албатта якумӣ дар болотарин дараҷа мебошад. марде ки Аллоҳ барояш илму дониш додааст, аммо сарвате ба ӯ надодааст ва мегӯяд: агар Аллоҳ ба ман молу сарват медод, монанди фалонӣ рафтор мекардам. ҳардуяшон дар аҷру савоб баробаранд. дар аҷру савоб баробаранд. саввум, мардест ки Аллоҳ ба ӯ мол додааст, аммо илму дониш надодааст ва ӯ дар ин бора парҳезгорӣ намекунад. аз Аллоҳ тақво намекунад. василаи раҳмро ба ҷо намеорад ва дар ин молу сарват ҳаққеро барои Аллоҳ намешиносад. чунин шахсе дар поёнтарин ҷойгоҳ аст. ва бандае ки Аллоҳ ба ӯ на молу сарват ва на илм додааст ва ӯ мегӯяд: агар молу сарвате медоштам, мисли фалонӣ, яъне бадкор рафтор мекардам. онҳо дар гуноҳ ҳарду баробар ҳастанд. пас агар Аллоҳ бароямон молу сарвате дод, дар он парҳезгорӣ кунем. ва агар чизе надод, дар ниятҳоямон парҳезгор бошем. пас аҷреро соҳиб мешавем, ки сарватмандон мегиранд. ту ҳам ҳамон аҷреро мегирӣ, ки сарватмандон мегиранд, зеро онҳо дар аҷру подош баробаранд. ин фазли илоҳист. ин ризқи илоҳист. дар бораи ризқи илоҳӣ мутмаин бош. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ибни Аббос мефармоянд: эй ҷавон, аз Аллоҳ муҳофизат кун. ӯро ҳамроҳу ёрирасони худ хоҳӣ ёфт. ва агар дархосте кардӣ, аз Аллоҳ дархост кун. ва агар талаби кӯмак кардӣ, аз Аллоҳ талаби кӯмак кун. ва бидон, диққат кунед, ин ба мавзӯи мо дахл дорад. ва бидон, агар ҳамаи мардум ҷамъ шаванд то фоидае ба ту бирасонанд, наметавонанд фоидае ба ту расонанд, магар ба чизе ки Аллоҳи мутаол барои ту навишта бошад. ва агар ҳамаи мардум ҷамъ шаванд то зараре ба ту бирасонанд, наметавонанд зараре ба ту расонанд, магар ба чизе ки Аллоҳи мутаол барои ту навишта бошад. қаламҳо бардошта шудаанд ва номаҳо хушк шуданд. пас чаро барои ба даст овардани ризқ дурӯғ гӯям? чаро барои ба даст овардани ризқ фиребкорӣ кунам? чаро худро дар пеши ғайри Аллоҳ залилу хор кунам, дар ҳоле ки зараре ба ман намерасонад? ҳеҷ касе ба ту зарар расонида наметавонад ва ҳеҷ касе ба ту фоидае расонида наметавонад. пас нифоқу дурӯғгӯӣ намекунам ва аз номи динам ба хотири моли беарзиши дунё сӯистифода намекунам. ва ҳатто гоҳе барои дунё динатро мефурӯшӣ, аммо ҳамон моли беарзиши дунёро ҳам ба даст оварда наметавонӣ. яъне ҳатто динатро фурӯхта моле ҳам ба даст намеорӣ. имрӯзҳо касоне ки дурӯғ мегӯянд, фиребкорӣ мекунанд ва ё дуздӣ мекунанд, оё ҳамаи онҳо комёбанд? магар дар маҳбасҳо касоне ҳастанд, ки зирак ҳастанд? чаро? зеро онҳо чизеро хостанд, ки барояшон навишта нашуда буд. дуздӣ карданд, дурӯғ гуфтанд, фиребкорӣ карданд ва билохира дохили зиндон шуданд. дар байни мардум касоне ҳастанд, ки дуздӣ мекунанд ва сипас кушта мешаванд, зеро ки он барояшон навишта нашуда буд. кор тамом шуд. масъала дар ин ҷо фақат навишта шудан ё нашудани ризқ аст. дуздӣ кардан ё накардан ҳаргиз ризқро зиёд ё кам намекунад. зиракӣ ҳам сабаби зиёд гаштани ризқ нест. ривоят мекунанд, ки арабе аз бодия ба шаҳр омад. бодиянишинон одатан барои фурӯхтани баъзе молҳояшон
و خریدن احتیاجاتشان، یعنی برای تبادل منافع به شهر می آیند. مثلا هیزم یا گوسفند یا شتر یا شیر آورده می فروشند. چیزهایی را که به آن احتیاج ندارند می فروشند و در عوضش آن چیزی که به آن احتیاج دارند، مثلا خرما، گندم، جو، لباس و غیره می خرند. تبادل منافع می کنند. این مرد از بادیه به شهر آمد و داخل بازار شد و چیزهای داشته‌اش را فروخت و احتیاجات خود را خریداری کرد. سپس خواست که به بادیه برگردد. چیزهای زیادی خریده بود. آمد و به شتر خود نزدیک شد و آن چیزهایی که از بازار خریده بود به خورجین طرف راست شتر بار کردن گرفت و این شتر به سبب وزنی شدن خورجین طرف راست به آن طرف متمایل شد. بادیه‌نشین وقتی دید که شتر به طرف راست متمایل شده ایستاده است، ظرفی را پر از ریگ کرده در طرف چپ گذاشت تا دو طرف برابر شوند. یکی از مردم شهر این کار را دیده به نزد بادیه‌نشین آمده پرسید در طرف راست شتر چیست؟ بادیه‌نشین جواب داد که آنجا خرما، جو و دیگر چیزهایی که از شهر خریده است می باشد. سپس او پرسید در طرف چپ چیست؟ بادیه‌نشین جواب داد که ریگ است. آن مرد حیران شده پرسید که در صحرا برای چه ریگ به تو لازم است؟ بادیه‌نشین جواب داد این به آن خاطر است که تا دو طرف برابر شود. سپس آن مرد به او گفت الله تو را هدایت کند. آن ظرف ریگ را از طرف چپ گیر و محصولات را در دو طرف به طور برابر تقسیم کن تا اینکه دو طرف برابر شود. بادیه‌نشین چنین بینش و فکر این مرد را دیده گفت ماشاءالله تو دانا بوده ای. نه من دانا نیستم. نه دانا هستی. از کجا این را دانستی؟ این را همه می دانند. از کجا این روش را دانستی؟ تو باید پولدار باشی، درست است؟ آن مرد شهری جواب داد نه، اصلا من یک روز سیرم و یک روز گرسنه. بادیه‌نشین دوباره پرسید چه خیل؟ تو دانا هستی؟ آیا نمی توانی که غذایت را پیدا کنی؟ جواب داد بله چنین است. بادیه‌نشین گفت مال و ثروت من آنقدر زیاد است که حد و اندازه ندارد. مرد شهری گفت خداوند به مالت برکت دهد. بادیه‌نشین گفت آن ظرف ریگ را برگردان. اگر مال به عقل و ذکاوت وابستگی داشت به تو فایده می کرد. خداوند مرا آفرید و به من رزق می دهد. درست، رسیدن به رزق ذکاوت نمی خواهد. انسان عاقل با عقلش در بین نعمت ها بدبخت می شود و انسان نادان در بین بدبختی ها نعمت داده می شود. ذکاوت به رزق ربطی ندارد. این رزق ها از جانب الله تبارک و تعالی نوشته شده اند و انسان در طلب این رزق به خاطر استجابت امر الهی سعی و تلاش می کند. الله می گوید در روی زمین راه روید. الله ما را امر کرده است که در روی زمین راه بگردیم و خواستار رزق او باشیم. اما این راه رفتن به خاطر استجابت امر الهی است و برای این نیست که تا راه نگردیم رزقمان نمی آید. نه. به همین خاطر بعضی وقتا طفل از بطن مادرش در حال تولد می شود که وارث 7 میلیون، 5 میلیون یا کمتر و یا بیشتر از این است. درست در حال به دنیا می آید که وارث است، ثروتمند است. یعنی هنگامی در بطن مادر بودنش پدرش از دنیا گذشته است. رزق به سعی و تلاش ارتباط ندارد، بلکه سعی و تلاش به خاطر استجابت امر الهی است. کسی که سعی و تلاش نمی کند اجر نمی گیرد و کسی که تلاش می کند اجر می گیرد. اما رزق و روزی یکی است. درباره دو برادر نقل می کنند. یکی از آنها به برادرش گفت اگر رزق می خواهی پس به تو ضرور است که در طلب آن سعی و تلاش کنی تا اینکه آن را به دست آری.
бародараш ба ӯ гуфт: ризқи ман меояд, агарчанде ки дар хонаам бошам. Гуфт: не, бояд барои ба даст оварданаш талош кунӣ. Гуфт: не, ризқи ман меояд, агарчанде ки дар хонаам бошам. гуфт: пас дар хонаат ист. иншааллоҳ баъди муддате намози ҷанозаатро хоҳанд хонд. аз гуруснагӣ хоҳӣ мурд. ӯро тарк кард ва хориҷ шуд ва аз пайи дарёфти ризқу рӯзӣ шуд ва бародари дигарӣ дар хона монд. оне ки берун рафта буд, дар роҳ рафта истода буд ки дарахтеро дид, ки шохҳояш аз боғ берун баромада буду аз он себе ба замин афтод. онро гирифт. оё ин ҳалол аст? ҳукмаш чист? ба замин афтода буд, берун аз хона. берун. себи ширин буд. раъйи ту чист? бигӯ ҳалол аст. муҳимаш ин ки себро гирифту хӯрданӣ буд. ки нохост, бародараш ба ёдаш омад. гуфт: ин девона дар хона нишастаасту мегӯяд, ки ризқам наздам меояд, дар он ҷо хоҳад мурд. себро гирифт ва ба хона баргашта гуфт: эй фалонӣ. гуфт: бале. себро ба сӯяш партофт. себро гирифт. ин чист? гуфт: ту бояд берун равӣ ва барои дарёфти ризқ талош кунӣ. ӯ бисмиллаҳ гуфта себро хӯрд. масъала равшан шуд. ин себ барои касе навишта шуда буд, ки нишаста буд, аммо ин амалаш хато буд. аммо оне ки барои татбиқи амри илоҳӣ берун баромада буд, аҷру подош гирифт. зеро ӯ Аллоҳ субҳанаҳу ва таъаларо дар чизе ки амр кардааст итоат кард. мақсад ин аст ки ризқҳо навишта шудаанд ва инсон набояд ки ин мавзӯъро аз ҳаҷмаш бузургтар кунад ва онро тамоми ҳамму ғамаш кунад, балки бояд ба он чизе ки Аллоҳ амр кардааст ва барои он ӯро офаридааст машғул шавад. аҳли илм талаби ризқ аз Аллоҳ ва сабабҳои зиёд шудани ризқро баён кардаанд, ки аз ҷумлаи онҳо: аввалан, таваккал ба Аллоҳ. таваккал ба Аллоҳ. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд: агар шумо чуноне ки мебояд ба Аллоҳ таваккал кунед, Аллоҳ ҳамон гуна ки паррандаро ризқ медиҳад, бо шиками холӣ меравад ва бо шиками пур бармегардад, шуморо низ ризқ медиҳад. ҳамчунин тақво. ва ҳар касе ки тақво пеша кунад, Аллоҳ барояш роҳи халосие падид меорад ва ба ӯ аз он ҷое ки гумон надорад, ризқ медиҳад. ҳамчунин силаи раҳм. силаи раҳм. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд: ҳар касе ки дӯст дорад аҷали вай ба таъхир афтад ва ризқи вай афзоиш ёбад, пас силаи раҳмро ба ҷой оварад. силаи раҳм сабаб мешавад, ки Аллоҳ ризқро зиёд кунад. истиқомат. агар ба роҳи дуруст рост истиқомат мекарданд, албатта онҳоро оби бисёр менӯшонидем. ин ҳам сабаби зиёд шудани ризқ мегардад. шукр. ва он гоҳ ки Парвардигори шумо хабардор сохт, ки агар шукр кунед, ба шумо зиёда диҳам. агар инсон Аллоҳи таборак ва таолоро шукр кунад, фазлашро зиёд мекунад. имрӯз мутаассифона мардум, иншааллоҳ шумо аз ҷумлаи онҳо нестед ва аз Аллоҳ мехоҳам ки моро ба тоаташ тавфиқ диҳад. Аллоҳро шукр намекунанд, балки дар баробари он чизҳое ки Аллоҳ таборак ва таоло рӯзияшон додааст, носипосӣ мекунанд. Аллоҳ онҳоро сарзаниш карда мегӯяд: ва ризқи худро қарор медиҳед, ҳамин ки дурӯғ мешуморед. яъне шукри худро дурӯғ мешуморед, ки онро ризқ номидааст, ва ризқи худро қарор медиҳед, ҳамин ки дурӯғ мешуморед. дар ивази ин ки Аллоҳи таборак ва таолоро шукр гӯед, дурӯғ мешуморед. ҳамчунин дуо. марде назди Алӣ разияллоҳу анҳу омада гуфт: ман бо хоҷаам ба тавофуқ расидам, ки дар маблағе ҷамъ кунаму худро озод кунам. ӯ ғулом буду озод шудан мехост. инро мукотаба мегӯянд. бо хоҷааш тавофуқ карда буд. ман бо хоҷаам тавофуқ кардаму, аммо аз таъмини пули озодиам нотавон мондам. яъне ҳамон молеро ки дар он иттифоқ карда будем надорам. кӯмакам кун. гуфт ба Алӣ. гуфт: оё калимоте ба ту ёд надиҳам, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам онҳоро ба ман омӯхт? Гуфт: бале. гуфт: бигӯ: ё Аллоҳ, маро ба ҳалоли худ аз он чӣ ҳаром кардаӣ, кифоят бифармо.
ва ба фазли худ маро аз ғайри худат бениёз гардон. ҳамаи инҳо сабаби зиёд шудани ризқ ҳастанд. Аллоҳ барояд миннат мениҳаду дар ризқат баракат ато мекунад, аз фазлаш барояд ато мекунад. баъзе аз аҳли илм мегӯянд, ризқ метавонад ки зиёд шавад, яъне Аллоҳ онро меафзояд. аммо баъзеи дигар мегӯянд, гоҳе Аллоҳ ба ризқ баракат медиҳад, то ин ки ту гумон мекунӣ ки он зиёд шудааст. ризқ зиёд намешавад, балки Аллоҳ ба он баракат медиҳад ва ин мушоҳида шудааст. баъзе вақтҳо Аллоҳ дар молат баракат медиҳад ва ту бо он чизҳои зиёде мехарӣ ва гоҳе мол бо суръат тамом мешавад. баъзе аз аҳли илм мегӯянд, ки мақсад аз афзудан бо баракат шуданаш аст ва бо ин маъно нест, ки зиёда шавад. ба ҳар ҳол бояд ҳамеша ин сухани Аллоҳро дар ёд дошта бошем, ки мефармояд: ва ризқи шумо ва он чи ба шумо ваъда дода мешавад дар осмон аст. аз Аллоҳ мехоҳем, ки моро бо ҳалоли худ аз он чи ҳаром кардааст кифоят бифармояд ва бо фазли худ моро аз ғайри худаш бениёз гардонад. ё Аллоҳ, моро бо ҳалоли худ аз он чи ҳаром кардаӣ кифоят бифармо ва бо фазли худ моро аз ғайри худат бениёз гардон. ё Аллоҳ, ба мо ҳақро ҳақ бинамо ва пайравӣ аз онро рӯзиямон кун ва ба мо ботилро ботил бинамо ва парҳез аз онро рӯзиямон кун ва онро бар мо пӯшида нагардон, ки гумроҳ мешавем. ё Аллоҳ, бар нафсҳоямон тақвову парҳезгориро иноят фармо, то тақво пеша кунем ва нафсҳои моро пок гардон, ки ту беҳтарин покгардонандагонӣ ва ту ёвар ва молики он ҳастӣ. ва поёни гуфтори мо ин аст, ки ҳамду сипос махсуси Парвардигори ҷаҳониён аст.